ovako, ja sam čovjek Hercegovac i imam prirodnu granicu koju prelazim kad idem ovdje u Bosnu. Do Hrvatske imam negdje oko pola sata vožnje. Do Bosne negdje oko sat i pol geografski. Sat. Znači puno više. Za Srbe Hercegovine, većinu njih, više od 90% njih, oni bi voljeli da se zemlja zove Srbija i Hercegovina. Za Hrvate u Hercegovini oni bi voljeli da se zemlja zove Hrvatska i Hercegovina. I recite mi, zašto bi neko osjećao baš toliku ljubav prema toj Bosni, a ne prema Hrvatskoj ili Srbiji? Opet je to stvar slobodne volje. Zašto bi neko navijao za bosansku hercegovačku reprezentaciju, ako hoće neka navija za srbijansku ili hrvatsku? Te stvari ne mogu biti pitanje slobodne volje. Gledajte, internacionalni poredak je vrlo ozbiljna stvar. Zato sam ja počeo govoriti, znao sam internacionalni poredak je vrlo ozbiljna stvar. Ja bih volio da se ovo zove Bosna. Dakle, evo ja bih volio da se ova teritorija koja se povijesno zvala Bosna, Hercegovina je umetnuta od Austro-Ugarske. Ali to bi ja volio, to je moja želja. Međutim, ja sam racionalan i razuman čovjek. Internacionalni poredak kaže, ova zemlja ima te i te granice, do 52.000 kvadratnih kilometara površinu, priznata i tako dalje. Ja to kao racionalno ljudsko biće moram priznati. To što bi ja volio, ostaviti svoje kući, ali šta se nama desilo? Pa mi smo svoje privatne halucinacije, kolektivne, religijske, etničke, počeli iznositi u javni prostor i ugrožavati druge. Pa nemate vi pravo, sada ja bih želio, da su svi Srbi u Sarajevu, da su svi Bošnjaci u Sarajevu, ili da u mom gradu samo žive moji. Znate li šta bi ja trebao raditi? Dakle, Mladić je znao 1991. godine da mora raditi genocid. Ne može se, da nema prožimanja ljudi, ne bilo čovječanstva. Bosna je jedan lijep primjer prožimanja ljudi, koji na kraju krajeva imaju pravo da vjeruju kako hoće, da misle šta hoće, ali je samo jedna stvar potrebna, da poštuju ovu staru zemlju koju su jedno tračko pleme Basanisaji dalo ime. I to bi samo jedan bio moj mali skromni zahtjev da poštuju ovu zemlju i da opšte svoje privatne halucinacije na neko drugo mjesto, ne u javni prostor. Ja bih samo dodao... Znači, evo, do kraja smo svakako to što dodate biće... Ovo ne može završiti. Završili nismo postali ništa pametni, nismo došli do zaključka, ali i ne moramo. Moja je teorija da čovjek ne mora biti u pravu i ne mora znati sve da bi rekao što misli. Bravo.